manje yelling color. Chinyamina, I don't tolo. I can walk to move French, contact 4x4 kese lasun. Hey, but you know, dark when you talk out. The lawyers get this in Tanyabolu. Dark when you talk out. Lawyers get this in Tanyabolu. Low pitch, you know, on show me. She check me. If she will let you lawyer. Number two. Lumo yelly and be number two. Namo yo. Namo no potential. Namo yo. Number two. Chokunata lo. Number two. Namo yo. Yo, não é só lá blá de vivendo que me eu vejo mais TV nos como com a minha penha que amba uma china bem ele no fiora no na sania o debi ni ama wa rasta to gbonyo ni sheka clag beye kona ni ba SMP be sando no le age no ko ya no gadangbe alo aye gadangbe ko wie ona alo apparatus ko ejaje ko ne sani ma po ZYZ ni ona on the low ni ma metetele ona ke be ko ke time ko ni me na me inkwale fm mi anye fen ya ba kenshi ko me ko body chole o debi ni ama wa rasta to gbonyo ni sheka clag beye nke ba ke ngmene efe so anima so o ba ngo shida o ki on feche mo mo lo ke shpombolo adebo anu ncho money ba de sake samanta aka me jale akelele fi wodromo ne ke ngmene kpakpak bi ne esa ekewe ko shikome ko nke wa ke shambo ni fe won many men ni yebu ami ni nyonke bo gbeno Great Aim Academy jeme passion and excellency oto school no ko bile ba ni jemo ba da ni nile ba session ka yo twinya on chata nyenu nyen yo bo omode no ko bile she Great Aim Academy Accra Post Office na University Thomas High Street no Enterprise Insurance tutun jemeji eni onini ba family ba she ameno ye ko bile she jen no ba da mi she say mi ya jen no won be njem lanke ba ke de gym bar and restaurant aje no ko lile no ko take it no ko ngomo bo omode no chi obenke the gym and restaurant kono femi odamishi Accra Street no Cadbury mase tutun inye macha ni demla unke ba ke kona ni oye elako ke ando kai gbigbli omi chi obenke Base Pharmaceuticals inke mi ni Base Pharmaceuticals ke han ochofajin fe inke chofan ko ela no fe mo sho ake chofan ba eje Base Pharmaceuticals bi anon ni jemi no ba na ke ochako shike fonko o ye no ko fine no ko bright and shine ni me na me ne ka chi anye kra mo kwa che mo ko nye wole ma to na ko de bi ni ama wa rasta eba ngene mi ba ma ye sanima wonyen yoku ni ebi enye kele ete boni esa neja nye ka chi anye kra de bi na wa rasta mi insemi nu ma ba shirawo. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursions, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Mills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence.
Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man Kamisha. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neo Dai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Gonna be the mountain. Yo, none of them small bloody Abi Blue Nika me up on my TV and Mother Shagana, what you name me, Inte, and Femin in Jara, Imba, Shake, Umanyeke, Shade Wulu, and Nime Name, Abladi Abi, email like a Shijena, or Bakweni, what Chile will know me, no feel like black. Yo, Bangmane, Ye Shabueno, Inke, Inyele, Fonko, Shin, what Yan Yoku, ni ake Sande ko jele, Minake, Lele, Isani, Ona. Esane no ne kan gbe akefongbe esana kwe na ye esane hale esana kwe na ye esane hale o de bi ni ama won rasta to gbonye ni se ka glagbe yin lake mi insumo kutumpo ejake lake koke ni lewu ake jele mi na yo nokoye na chole kama nke mi ni nokoye na chole kama whatever goes around comes around no coffee mo ko loku e konye o ba fi mi ni o ba ko ni gbe yo ni kekon gbe laba nyeme wa nyen yo ne eji nyen yo ni o watermelon ni wo chola ke wa tele wa nyen yo ni wa tele ho ni eke ebienye ona ben boni sane ya tele ke boni sane ya bale han nyeme eye musunshan ko kweno ni ebienye efele nyeme eye musunshan de nche meni ama wi akache ye musunshan jele mi na yo moko nga moko jale ni ta flache ni wanyeme ye ko me dani ngo ni ma wi ake ka bienye yeli shey gbintin ne ke son de fe ame mokola bo bienye yeli e ka me nyame ke jala yeli ke nutumo bo atwampo aye bienye yeli mi na ba flo me na pla me be ta flache dwemo be abedwemo ona wanyame ye pi ne ba ko kwa me lifestyle mo wan ke mo ye fo shimo subran e gbo gbunla ni digbunla shile papa enye na eko ona ni wanyame ye pi amesuke gbon ewo amichomo amewu me gban lo by force okay nika boyo nke nyeme oblaya bi nyeme ye pi amena mechomo ame fatalo egbeme npoyin ye jake moko kraje shika ake ka fe nyelo ni asmo ina anu e won shi na ke yin she be mistake say nye ba e bi ke bi e fin she wo nyeme ye nke be e jin ko me ni fi ota flache ya ona your relationship me jomo pay be jin ko me ni fi o jomo pay many ama wi akashi jomo pay nuwe no kenye ta flache lenete abi o concluse mo ke fato ni wo ke issue ko mi expect ako kele ba yu tomo boni ke ko le bonu ona ni oyo enme amoko alo ke moko date ke fato
Mi no jake. Fesi mo yo e. Alobo yo e. Fesi mo wule. Chimbo ka bien yeli aka fe ta flache bulu ani bi ko ni benu oba ele hien oba na ke o ti hia banku bo denche o okay ona o choni ne ke ji oyin ma o adi don se o ka gbuli bo denche o fa lamle yeme sa ke an to ne na gba wonyen yo ne e ke e bienye ni fele ne kan ni se ni ani ina e picture nko ke boni afele before bana video producer of anko obana a picture yami ko banyo je picture ko video yami no na ko boni afe wonyen yo ehin ha maba mini no ni ma yo da ai aka yo fe yo ni yo bi enye hye ya heavy yo fe yo no yo bi enye shekete ke hye heavy ni di heavy onye ko ya mini no ni Katesho, ameno na fio, ni nuere ja, efe lo kwami, je lo ko fi ami, nefe lo kwabo kete awo mo ko won, sile ni awo mo e ko le mu e fi la kesin, dune ko ejan lo no ko ejan na aja na aye, no ani le we ba, mi wo sile keke. What you ani yo wa mi wo enye lo ni enye me. What you ani yo wa mi wo enye lo ni, ni ke wo kwa na anye, wo ba di what you se keke bono ba ele shin, wo ayeyele na. Yesumi nyeme nke kokko nyen yu mfoni eye musunshan are ho chi bonete leke bone abaleke ni bi fen sumo mu de nche mafa wonu efufu e chi na nu ake ebi enye na efe ni eten adofo mosuma ka wa kwesi ni mfoni e video e ni wo bo wonye nyen yu na yu moto e Accra hype nyeme di many ya take na coverage ni amekeba ni di Accra. Big shout out to you nyeme ajo onye kenya onye no tuma akpa ni chu ye plan ya no nyan wa akwa nyen yo sini mfoni ni wo bo awie moto e gaje sale ni awa bo le to ba shila beni akwa moko efele mineke e won he ni ya chon no na eyin na ke femi na kai. We find ourselves in 31st when we liake no moko eti no Oblaya Nita Wama say in wounds feel she has cuts. So we are here to find out what happened and how she's feeling. Good morning. Fine, good morning. Touch up with you. Show me Rose. Wana waliake bote oshnako mi. How if you can tell us briefly what happened. Noni te no ke noni hani puna falajini or him. Fine, Jenna Koshi. So, in funny, I be in Crafa, in Galayashqua. You want in Kel, me, I be like a she. No, I ask you, so I want yellow. One in tea, I'm a tashi. I'm a tashi, I'm in Basanike. In Shayo, near Tajame, who are born Sanekba. One born Sanekba, in will a ya jeme no ne bashime ni kele besane wo iye sane e woni inkrafa kemi bieta ni info ne egbo im charger ni mamoko charger ni kema no jeme wa me wish ni info na charge ko ni magie ni mabanshia she intashi no ni wule enga babon ni bi ko me femo fen foida babon mi jamo foida wo jeme no ni nueba ne batashi ne nu ekela ke bulu ani no fio be ke yoyi ake bulu ani no fio pa lo ba no ne ma fio woni nu e batashi ne bona kan fio mo nu ha mi san ake inteshini ya e won teshimi ya shanu eje shino me shanu e fo e de we menya shi mi undom shi ake ni kele bebe hewo ne fio fen fo de wo ni ken shanu be ni akwa moko efele mineke e won he ni ya chon le no na eyin ne ke femi na kai. Sorry. Nyafine no ni ewie ne she doesn't know ele no ni aketwe here she ke obana. I don't know if it's too sensitive but ko obana ina cat here here je here peke eku eke esefe
Over in my hospital like about the station. She more obla yo amole and police ni nation no. Alo nya fe police report. Wa fe report na meke woke alek mani doctor stamp no nyenu wote wokete. Ntelek man wokete police station. So I stamp doctor stamp and get the police report. Okay. So information you were be energy in a wood. Jo ni me na me ablade abi blue ni kemi yo bi o ma TV ni shanke nyana nye watchi nyemmemi wa kwa sini infoni wo filmi ni wo ba shinsan bi mo jiake nyawo nchata nyenu nyenyu ni okwe sini infoni te alo bo wonyen yue na yue motoe te onale han ten onumishi wonyen yue komo boni ake tals ji ono ni ji ona ebi enye yakọ eke fulo le kun boni eke fulo nyen yu eyin pasapasa ke eku eyi enene ni yu oni ni mo aba mi ni abala ke afinu conclusion yi konkun se mi mo ko ni tase onu mi nshi ba ye fala because ni ka bo yu oni ina nu ake do ama fe police report ke ni bi mo nshi ake akwani bo awie sane e hia ni bi enye na ni fo ni flo gbomo ne ni nka bo yo edofo yeme maba meni no apelio o ya pele nu eni je mansion so de pa mama je come ko me na mam yen ni bi papa itete po ona ne ke suke ban yi ona ko ye ne ye west fi ne ke Shimin Yuake, a son in the Kenny be say afo. Onumishi. A day yashi shomonoko, the jig bear fitemo. Oh, dear body and your attitude Sunday. Yemme. Maba. Many know ya pelio. Many know ya pelio. Yemme. Instantly be more jacket call. Yenchekan yenkwe, Nikisandi neta yole ate. Onumishi. Because you mommy chakashi ebi enyemeka ni bi eshaye me ona nu enyemme ni die krafa meka ni bi fen lele na mekele ojugba ni na kan bia mi po e ba shiamli neka ame nasandigba ame ke ba nasandigba ye shiamli ni yo neba ni die ebi enye ba nekele mfe ni sasa ona tomo agbuka sanchibo le wonyemme ye ne kaka bo ye bi enye na nabo bene keke oyi gaga zion nage eyi neji wensi ne kasantu yemo wonyeme titiri wakata ngbe ate wo no le kwe ina me ne hwe nyeme di enye yeli wonye kwaro na afi wonye yowe kumo pa na tole keni ne ku ne agbafe ne olafe ne wala ngmele wati alo aba no ene nu na ba hwa alo yo emene na ba hwa mona tulo alo moni tuni ene edofu la ba hwa because ake krafa me ke shaye me feli blan no na me le aka be bile ko shimashi yen le ko shimashi yen kele yo epo ni jo papa ni buleye eta flache buleye kun me ni me po ne na around niji e krafa me ke shy me po ne na but fe bo ne beso ba ne shy e apodi nche e sande yen fe mi ni e kwa ne ke gbeme ne wo ne be wo shi e sande kwa ne ke gbeme ne wo ne be wo shi shona e shi ne ba e shi ba ndole ona ake ba be e shi amoko kuma bo no flow o flow moko bi no la ke yo mi e be san no tashi e san no do flow ni e te san no tashi sho tashi o do fo o chi efe kpulolo o shi anamu o chi le efe kpulolo no obi ana o shi anamu yeme it's about time you know nyeme ko me it's na me nya me dwen na me na keshi nke wo twini yo wo mlie wo twie wo enye loni no wa bana ke moko ba gbo na ko mo twi mi e o bana ke bomono sande jemle no te o jaje mo ko mo no ni o fe mi ni o atie bo ka ayeje no ko apa bi enye yeli
bienye wo yeli bienye matan manya chaka poto yeli mene bienye ayane kwa to bienye mpoa tuni no yin shika ka fe no fe ko ka no eko no menji aye bienye de aye bienye na atlo mani bi na atla mani bi na pla me na ka bienye me no public o be dwen motafla che dwen mo be honu mi shi dwen mo be na jafi kuma nshi first January ne fe awoneke yibi ne na jafi kuma nshi tafla che na dwen mo po haka jafi kuma nshi ne sani owu kumunyu po ewo no na ke wo afiye mi abotie chilokotomo o plan o ma ke o to ni o fe mo bi lesha mini bi enye yeli no ayo no hien enye mama loleji enye ona bi ani dibi komeni eja no esani won ona Ghana police esani ni teshi ona yo esani efia ele yo esana abomode ake ni ba fe mi ni ba share no esana abomode ni a share no leka ni share no e ba fe to won ye nkuni na ba fe ke ba chela no moko ba fe esana efia ele yo esani mla nye kelaje ko in ban Facebook chat papa ro ekemini I'm really wondering why Ghana has started sharing blood just as we start new year in just few days. How can we start new year with sharing blood? How gamen ma ba ona no jinu wo che wie ajafi kuma nshi ne sani no ne hu e wan na yin wo se ne o ne ya bo kuma bulu ani na fio kuma bulu ani na ke bote afi emili kafi ya shishije pon wan nene me bebe na ha shete ngbe ki ale be ni bi pato fe ni de nyeme ni mato egbe na no ni ke da wo che John Dramani Mahama President of the Republic of Ghana shi ke ha boni bi ane ana na ke no mercy for the cripple mo fia mo no one is above the law coffee esana ke mlake waje ke IGP wonu o papa nipo no committee po esani mlake waje ke le president ni bi committee po esani mlake laje no jino na banya ke kra wo jaku Ghana ona because ta flat wa majan cheme no yen kan me no fa me disappoint wo amenya amenye ma amenya ame kra ma social media sande son go issue ame je social media na aba unu ababa wo nga shi social media na ke ntwampoa ameka me ntwampoa o che no me ye ne me fe ife ise blamoke habo askadan bibi nyeme kadi pa ko chi oben ko nke ye musun shan nyeme nyenyo ni 1st January ebienye bulale ni bi ye nye ke ko ni kadun a je mlinku e wala e amele je ye ndoko e wo ye bienye yeli bienye shala nyeme nya wa kwa sini foni oba ashkobe nya wa kwa sini foni oba ashkobe find out more and let you know. Shanu beni yakwa moko efele mineke e won ye ni ya chonle no na yin ne ka femi na kai. We find ourselves in 31st wana wale yake no mokwete you know oblayo nita wa ma say ena wounds feel she has cuts, so we are here to find out what happened and how she's feeling. Good morning. Good morning. Touch up. Chame Rose. Wana wale yake bote oshnako mi. How if you can tell us briefly what happened, noni te no ke noni hani pona fala junior here. Jeno koshi so in funny aye bi in crafa in kele ya shikwa e woni ke o mi ya bi la kashin no ya so wa anya wa ya lo woni nti ametashi amengbasane ke inshayo ni ya tajeme wo bon sanegba inwule nga iya jeme no ne bashime ni kele besane wo
iye sani e wani nkrafa kemi beta ni info negbo im charger ni mamoko charger ni kema no eje me wa me wish ni info na charge ko ni magie ni mabanhia she international ni wule enga babon ni bi ko me femo fen foida babon mi jamo foida wo jame no ni nueba ni batashi ni nuekela ke bulu ani no fio be ke yoyi ake bulu ani no fio pa lo ba no ni ma fio woni nueba tashi ne bona kan fio woni nu ha mi san ake inteshini ya e won teshimi ya shanu eje shino men shanu e fo de we men yashi mi undon sha ake ni kele bebe hewo ne fio fen fo de wo ni ken shanu be ni akwa mo ko efele mi neke e won he ni ya twon le no na yin ne ke fe mi na kan sorry nya fine no ni ewie ne she doesn't know ele no ni aketwe here she ke obana I don't know if it's too sensitive but ko obana ina cat here je here peke ekueke esefe well, over in my hospital like about the she more oblayo amole and police ni nation no. Alo nya fe police report. Wa fe report na meke woke alek mani doctor stamp no nyenu wote wokete ntelek man wokete police station. So am stamp doctor stamp and get the police report. Okay. So information you were your BNG and I would find out more and let you know. Thank you. Jo ni me na me ablade abi blue ni kemi yo be yo machi TV na mada nyanga nyana nya wo twinye me inte ya femi ya ye jara imbake o shia de kwakwa o manye sani me nga o chami o to infan eno ma na hye me gbele phone lines ko ni bo wonyo twa ni o chon mi ni onyo chon dwemo bo mo de ko no twa no onyo chon dwemo 0274324331 0274324331 ne ke sane me bi ake te ayole ten eke mini ebie nye ni ta flache eni woni e bada moment onake eshaye krafa me ona nidi nu ewukume ke nu efen jema me yo ni bi enye le won na ke amelia me omo ni wo mi njo ngbeke jo mo je ake kabo yo en ta flache o ko e fatalo e na ishuko alo nete gban mo ko ke fato e gbo na mi so je ake ko ke mo ko ba na be e stano e fatalo no ke la na be eja ake mo yo alo awula lawon eyin mo no wule abile sun mo onu mi shi eyin mo no wule afemi e abile sun mo yeme 0274324331 0274324331 ba omode nko no twa no chonjo mo mi nke esani onu mi shi aje sani ojugba ehan wonyen yo asa na ba shile egbete because sande na kejile eji awun to asande wa yenyi ngo jena no kwale eji awun to asande ni esani anya afemi ni akwe na aje sani alu akwe sani emi ha wonyen yo eji akabi enye na ni chulo ni bi ye ewo etu ni bi na etumo gbala alo echulo ni bi ko ne shi gbala ni akra alo e feel like ke chulo you ni no di mani fatalo ashin you en ku ese ebe enwe ko alo mini enem ona automatically murder case ni because attempt to kill is a kill. Shona na ke ba am la to ne o ba na we kume kome ni baba ke afo ke fa ipamo ni wozon ni na efelego ni ejebia ni efeneke shi adola blo foi shimo ni mo ya fe ni edun ni ba na ke no ni ya fe eji matan loko nyeme impele phone line say 02743243331 02743243331 nyeme it about time ndesani wonye wo fe mini esani wonye ona wale wona jinfamu nyeme
nyeme pi fi ameni to mo loko to mo jele mi na yo aye keke alo abeno komi chi nyeme is about time listen when you watch bi enye yeli ewo matuma ken nyenu paparo afunpan no koni lehun ta flache enye chon ejo mu because maba na ba yin bi enye yeli ewo o ba tulo bi enye ni bi o tulo le koni ken mene ni wale nmele to ba fi on tin o ba fo nyeme ni bi komenja no ndesan ni woje wokwe na kan George gba ni bi komenja no ndesan ni mi na ke nyenu ko be eba pano hello mi na nyenu laichi o fa na ni ocha eko bomode ko ni ocha eko mi na ke ablade ko eba pano hello fa no gba kan lo cha kejo yo ngba di Yesu bi ma ti ni ta ke je te bia awo Yesu bi ma te inu e che nche te ni bi atamoten Kede sanki emba pano o mene nani nyemba pano mi nche mi na awo impa afile no ono mane de la de enko ne no mi e ba ti le no be no nye na gba ken gbe na wa chowo ekpan se o fa na shi ba mi mini ji ojo mo chowo ki an sale ni afi ya ni ba na o kama son be mo fi o ye sabine ya ge do mo ganili be mo ko me itu so na ke o ga na ne aji ko me ya no ni e sa ka shi onupa akwe na akwe ona ni e se ba na te lo you ke uti ni apply you on anye ya ke ba e ke agbe sani e alo e na no yo ko kele be no ko ni ramo ya ba bi anye yo to yo ma tumi no ga agbe sani to ba fa onye me police ko e fa de ke sani na kanta amengo ye chi ba ye ni jale ka aka fo je e ko be ku ye ni yo nsi am ye na ka ko number ye nyu e ba me ti ona mo ko mi ani ko te le chupo le fo le de be ba le de police station de apiti na ti le ni wo na fe sani e police case no ba fo onye me police ko e ba anje ka ke ba ame ye le bonija na bonisa kama di ka fa ke sasa lo ma di ame fe tribalism ke fe na ka ni ke fe e ba wona ona ni o ba ka mo so le on ba fi are de fa ni e ba ayi ro di ba ko ne fi na dole o fa ni o wala don nche Yesu bi ma te ni wa job ye te shi te bibia no ni wa job 0274324331 0274324331 obanye ni ocha konibo ofemini ochon ojemo nke wonyen yo ebienye ni efele ne ken kumono ni bienye efe otula desaneke nyeme minake nyemiko eba pano hello ablade ogbe pano ogbe kan lo cha kejo hello five in over no gba pan no gba kan lo cho akejo so azo na peto mi to akere akmaji o ake so no ni ya no e gan olupa ko be ni ma nye ke na de amaslo si como 31st ni aba mo mo ko e buku e mi after inge ke ini aga e papa e buku bangu e bi e ga ma papa na gbere no no ji ocho wo bi ate ayare mini game kunupa mi am bio ye ni jiro na pote na mo so ye mo ako se sino be ko krati kani ka wedi aga be nyemi nyemi pamole ma bele de ke ko ayare ne ke ba ani e ba hin lo eyin kokoko e ba ni gan ise agpese hello mi na check we ba hello pano ogba kan lo cho akejo hello 0274324331 0274324331 maka ko fa ko ni ko cho no chi o fi o ye o tv ko ni wonye wo fi mi ni wonye wo gba sanie ke ni emotion hello ablado fa no gba kan lo cho akejo hello na cha kan je ko ko fi ncho fa ne no ando na ya
anele nueli ikayue fino ni fie bi ane e mami alo le yue tufu yo a minu aga ke ejofu wo bi ane peni yo le ken mi esani ngba na no ni ke esani mla eto bi ekwe sani emi ojogba because minu aga ke me ko me unke efe lokoshin akwani ashishu ano ni mi bia ke ko bi enye keke no kele fe ne ken mi di akwani ashishu ano ekuba ekukubiti mana enyanu obutwe mi mbobo to enche ekuba ekukubiti mana ni woka ni wele mene aka mene wukunyu jimene mene aka wukunyu mene eke unupa atashi adaka fi nuku wose ke nuku afi le nuku bi kokule inye afi ku nwa shishishi yo inche oyiwara don ke onga wo apa oyiwara don nyemie eko ye pano hello ablado fa no gbe ke ro cho akejo hello mine nyemie pa h 0274324331 0274324331 min biake minisani kra ji enene ayo gbomoni atuale neke to fun won afata ai ake aba akwe na yu sani e hia hello fa no gbe ke ro cho akejo awo fa mu fa la ku enye nu la tekwe o ya pa no anu na anyi ona wo chani kontrajo yake kwa shule awo ona ke nkwe ni bobutu ye ke bobutu de ba awo you are making a lot of sense you know you are can it yake amake oni ya no ne ali no ke ba yo ni ejino ko papa no ni kola ko mi fa ni bi fa na kwa ani go no pa ye galo oh yes no pa ye ga game ko no pa la me ye shi ga no pa ni wo yo e fe ka mo no ko kwa me ko ge ko ya no mi ko mi ke ni ke na ke wo ku me ta ke ka jino ko ni na bia ne it continuous like that ke ya no da le ke ni ya no da eba create ni bana na wo game be me ko alo me ni ame ni abana wo tomo me ni e valo salon ko now me ko video ko ife ne ni akebu ko banku bile ni akatu ko whatsoever ni ko be se ko ni bi ni ano ni be pie ke o no pa o do mo pe they will try to come after you what are being you ha no if you come on go fe mo che kona mo go so ni ba ni mo ko sale ni ba na sana lo ko but it shouldn't be so you need yano anu kwale ile o ba ni le sana akwa na kele ba chon ile we ba jole shida minda wushi yo inche oira don kebo ojomo chomo bo ba nyo chon ojomo 0274324331 0274324331 nke obla yo mi inshu eja ke wa teleche ne esani mla ibuloye afimini akwe esani emle ojogba ale because sande na ke jele nyeme eye musun shan because bi enye yeli keke iwo bi enye yeli keke bi enye yeli gbin ni truck penjo be loko be bi enye yeli ni loko be je so de epa ko ni ama mina ke nyemi ko ebakpan no hello nyemi ofane ogba ekpan ogba ke ro cho akejo hello ofane chi o ya tv en fi o makwabu fa keji ocha ko ni ochi o tv en fi o 0274324331 0274324331 okay mi ye be Facebook ele won obani o drop o comment e be infemin in kande yabo kan ye like one comment mo ko ni o share nke ebo ake men ishabu e no wonye ni wonye jo ebienye eku enye chulo lekeke ifulole chulole to mo chinalo ni mi na ke enye mi ko eba pan no hello ablado fa no gbe ke ro cho akejo
O fa no chio ye TV e fi o mi pa bo fa chio ye TV. Hello? O fa na ka mi awie phone no ka bo TV e mi pa bo fa. Hello fa no e kwa no na ya. Fine. Over na no na ya. Over na ka bo etu e TV on gbasa na phone no. Hello. Over na ngo cho akejo. Over me travel the station. Over na no na ya, over no wie. Ka bo etu e TV mi nu o over na wie mo. Over video ni di obi ani. Won ko van tene no. Ni oblari yo en actually ni. Ese o de tutu ndi. Okay. Over and there's two Jimmy. Hello. Over mbo tu ano na ya. Over and there's two Jimmy. You mean to my funny father, if I didn't know your name. What film or game for 5 years, I feel like that. Our name is media being. One funny party, maybe I will need police for you. I'm not telling you. Nyayo ofana she onyayo na achulole o ma se ofana mi be ma se ke de tele ya de ke na me machine. Okay no be bo ba le sande mi ojogba ni sande on te no sha yo e kekra fa me ofana ame minute no na me fe ofana sha no ke sha yo ame ke tani bi ke yo amole because can name me den ke di ame e sha na yele. Okay no be sha no ke sha yo ame onye USA ake esane anye agbla wonye tuwe ni ofana shi ba mi shia mi onye yo ya jemo mo alo na kan gbile pe digbine tedin ofana e ma e yo o ke ye mi awon e apo e biye si e shanu be wale biye na jele ke de hospital ke ba o de ke o be ani asla le mu ona ma biye ni aje mi na we funny ai o ne funny ai ta de ke o be abi e kwa fa ke shi o amana me asiba lo ke chele o ne te kwa fa de e phone e ko ni kwa fa di mo ni set alarm ni ke chole. Oh, let's say, I give a function. I get a sham. Oh, le. I make a letter. I get a sham. You are coming, my say. Oh, I get a time. I come and touch his son. You get you lay. Will naba. Niba pole. Jamo bata. She ofana onye yo e ga nu e olololo. Ofana nu e gelebe 5 years ni gelebe. Ah. Chonka be you jeme uni ba je ni tomo ekenu eye olololo alo ekele oloshi ekenu ebe nu ba egbe no we be egbe ekenu ebe o no ni tike US le afa anu o fe wona ni kwa be onyemi enyayo over alo obomi tuwe be sande no jale o mi chonka shin be onyen yo ni achulo ni no mi elebu etagbala idan ni meneba o ba ne ege ni mi yo ke wo bo te mi ni yo ju nta ki amene so na ge ni ma me pele gbala o ni ame gbala so no mi ni e wo ha le nu mo no ba le shi eke nu nke onyemi yo ebi yo na gbabe oba bomode ni wonye Sunday namely shey ke wogbe na o finance ba mi my own normal expense ko ni mani o yen yo woni ni ahye no keke le denche
ena wie mo keke wona boni wo ba domo no ke wie alo wona boni wokekwa boni wo ba yale o ra don ake ona beni okewo egbasani o ma shi tv no yo no na ne men so la bla dia bi bo ba no twako no chonjo mo 02743243331 02743243331 wonyen yu na achulole enyen yu ji money he ni wonu yepa no nlehun e ba jaje sani emi chon akeshi yo epo ta flache die tomo make ebeba pako ebeba gbanu alo pako ebeba le nu chimo eke nu enchi omo na apa no obo na ke bi ewo ni bajen na agbene nwe aka na ke krafa ye nuchumu no ani ni kana ka onpu bi enyene no baba fe ni no ni ke ta flache jomo be ko ye jomo jo gba kun fe bulu ani no fere aje fo fen fo mi upon na bono sande yo mi ake ano ni te no eje po nke ko ye jomo lo ye shiba ke bule npangba ke o ba fe ne ken ko jake o no sha yo ye jeme o no sha nu ye jeme o no krafa me ye jeme no fe ne ken matani mi no le lo fi o sho yan shi ene me wo na ke wo yen me pi na ami shi ye peace suba ami sha me egbete je noko ewo ya me shei ni wo yen me ye ko mi ami fio ona wonye me ye ko me anu kwale enyu agbone yen ameye shei chon edo ke gbon mon te den che gbon mon pele no simo ne ke etio hawa wa ya o nye me hawa wa ya o 02743243331 02743243331 bo mode ko ni bo won otwa no tonjo mo nye me be mi ni pa nko legbe ko me ko pako nyime komele onchi ebenko ame tv Kofi Adekalo ame tv mi to na amele ake mene yemo ni yen mi ji wonyen jo ni ebi enye ona ebi ache yo etulole mokoni ta flache lo eke nuye nekele ebi mini benye yeli no ayo be ne pochon keke UAB ehia ka kwa na anye o ba no poison ame ne chon ka shi wa no poison ame mi na ka nyemi ko e bakpan no e lo ablado fa no gba pan no o fa na ndo na ya nche Emin wuishi ufane bunele sana klayi sana ani abanklayi ekaka no fine at least no fine ke atime treatment investi no fine o fite ka life ufane enele sana mlalo klayi ufane yo mlalo klayi ne ke wo fe na ka wo kama afite woto ke mate ba gbe me ba ko je abu ye mwa yeah not very kaka to la mo le o mi pa ni fa ile le fa mi ana mla lo ke ya mo mi pa ni ma ya ba
yao inche oyiwala don lele sani amla loe ke agome ojogba eja ke sani boni ya le blofo ba ke wa ke it doesn't make sense at all jomo bay onomishi ta flache ma be sani bale na kan producer anu wa kwesi ni mfoni na gbe kan ya ni meni pa kwa mi chi o mi ben kwa mi tv na me kwe no ni wonyen yo e bie ni sani ne ke yele nya wa kwa sini mfoni oba ashikomi beni ya kwa mo ko fele mi neke e won ye ni ya chon le no na yin ne ke fe mi na kan. We find ourselves in 31st. Wana wali yake no mo ko eti no. Oblayo Anita Woma say Ena wounds feel she has cuts. So we are here to find out what happened and how she's feeling. Ofane, good morning. Fine, good morning. Ofane ta trouble again. Chome Rose. Rose. Ofane, wana wali yake bote oshinako mi. Obanyo how if you can tell us briefly what happened. Noni te no ke noni hani ona falajini or him. Fine, Jenna Koshi. So in funny I be in crafa in Galaya Shqua. You are in Kel me I be like a she. No, I ask so I know ya low. Or ninte I'm a tashi. I'm a tashi among Basaneke. In Shayo, ni ya tajame, or born Sanegba. One were born Sanegba, in will a na. Iya jeme no ne bashimi ni kele besane wo iye sane e wani in krafa kemi bita ni info ne gbo im charger ni mamoko charger ni kema no jeme wa me wish ni info na charge ko ni ma die ni ma banshia she international ni wule enga babon ni bi ko me femo fen foida babon mi jemo foida wo jeme no ni nueba ni batashi ni nu ekela ke bulu ani no fio be ke yoe ake bulu ani no fio pa lo ba no ni ma fio o ni nu e batashi ne bona kan fio nu ha mi san ake inteshini ya e won teshimi ya shanu eje shino men shanu e fo de we menya shi mi undon sha ake ni kele bebe hewo ne fio fen fo de wo ni ken shanu be ni akwa mo ko fele mi neke e won he ni ya chon le no na yin ne ke fe mi na kan. Sorry. Nya fine no ni ewie ne she doesn't know ele no ni aketwe here she ke obana. I don't know if it's too sensitive but ko obana ina cat here here je here peke eku eke esefen. Well, over in my hospital like about the she more oblayo amole and police ni nation no. Alo nya fe police report. Wa fe report na meke woke alek mani doctor stamp no nyenu wote wokete ntelek man wokete police station. So am stamp doctor stamp and get the police report. Okay. So, information in your BNG and would find out more and let you know. Thank you. Yo, na men son la blada bi bulu ke mi yo be ngo cha mi otu fan yo ba ka nyete nya kwesi ni foni nye ba nyenche nye na nye nu emlisa jin fe ficho wo nyen yo enu ne jaje show na ke shin do e ke nu e be don e che suban papa ndo hani wo krafa mi ke wuye mensu wensan bo mo no yo din no tai 24/7 so na o ye suban kun alo ye le bonija alo ye ishiban kun akebo ba nshi to gba fele alo ko ye bule shiko no ba ni na me o fi no ni fi nyeme nime na me nke Ghana police over to you nyebo amode nyentuomo no nye kwa anyetwa IGP you Godfather numwe ene ebagbe nye bubu dabo ami nyekwa ni eni and jale kan na ke functioning ajo nim la ko nime na me email la ke shin jenna impie eni efemini efb nke ba ke kachi kreje kenchi no akere big fight night le umba ogbeno nyeme Sunday no jiake dan ni machine mingo nyemme ye fe anga nye bo abie tu odo ba
Nyeme ye mi pa ni fa yin bo abi eto odugba nu fe nu egban lo ni ta flache nu fe nu egban lo ni nu ewo koke nu ko ye ni ta flache egban obo alo e bolebo alo noku e just no e wochi no kele ana yuemo onu mi shi no e wochi no kele ana yuemo alo ana me a check to ase because nyeme no komene je sanye na nyele diake no anye o yo ni o no anye o yo ni o no me enyo me ete me edwe kabo pe keke ona mu no ke bi le ba chinu ele ke na le personal person no iwo nu fe nu egban lo ni ko ke nu ko ye mo twi mi agbene wo yen me yen le won yen bo amode yo e ko ye ko lu ke ko mfata ye je e shani chi mo esanu ani bule ko aba mi te onu mi nshi esanu ani bule ke wo ko afi mi aba mi te bona fe na me le me na jin famu le ke je na kan da ni ba fi pololo ya bo be no ba ele shin atiti sande men atiti sande wo se keke na no dada ni o ba ke no da sin one nyeme ni me na me nje blanke ba ke shin imbie ni FB ni wo dan ma shibo ma nke wa ta ke boni mi cho to se nke afine ode bi ni ama o one rasta no na fe ko da mba ma fe wa ma ja chairman what cha ma accountability na mi ba na mi fo emi nke nya ke je gan shi ka gbe tema ode bi ni ama o one rasta nke interact team me wo bua information wo bua secret information jana ni wo ke mba manjano ma ja chairman e hon shiponji ni ame ke je ame ni wo find out wo na ka ma mi hon wanyame evidence wanye video come na ka shikajin me come ne shikana me keto to mo nu pa ke ni bi nke na kan ni bi efin eyi eje afine benu oba bote February arabata ofron na gbe ma mi awon e ba gbe to mo tun te ye dada buku emi ke ma lele dance screen nye ba ko agadanwe announce nke ba nye ba ko amajache ma plofo shi gbe lo ni fite lo isan dalo nye ba ko ami ye yin gbe mi ni me na me mbi FB shi nke ba ke na moto ngme new latest na moto awo one rasta nke mini nyenu fatozia to flavor won biake lumoyele na moto ejaka leshan na legbo ni jana abu ke kaple no akemini boyo we kunu pa jase manche na mo pote di monitor ejaka ma mu fe yo ke yo kombo chi wona ke mo ko ake fo mo ejaka chinse renche etanwe na no chairman jamlan kenye ake lo pidino ni yo nsho mi shi mo iba sho wole me join lo ni me na me nka wa kanya kachi anye ke teshino we no wo mo no nyenu Sami Ewood nji Godfather komi telepathy ekere big fight night leumba ogbero nji akotokumi sanji kachi ekra kela yebe shi olololo nke sande ne wo ba yin mi ahun ka shiboni wo ba na eyicho ke enani Great Aim Academy Passion and Excellence the gym bar and restaurant ke Base Pharmaceuticals amame wani ke ni fe woni ne bo gbeno money ke ni fe woni bo gbeno o debi ni ama awo one rasta to gbonyo ni se kakla gbe nke china kutuka gbe nya agbo kokoko ni bi ne dogbele eleko lebu nyera don kemi kwemo o debi ni ama apo one rasta to gbonyo ni se kakla hey aleshia money alebo jana bu ke kapele be bu yo jase wukudu pa manche na mutuo mamu fen yoyo kenjin kombo hey lumoyele chamale kutumpo kela hia shishwe mo ni mo kweka mo kwa kanya mi fomo chinse kwa mo etamo na no me bi jimeni ke manche yele nkolo chinyemi na atuntolo aka wukutu mu fen chi kontake 4x4 kese lasun eniye ochuno da ke da bo enye takot be lawyers ke jeji sim tanye bolu da ke da bo enye takot lawyers Low pitch in on the young shot.